Kahon Youth National Awakening Movement KHNAM hak sautri kurisau kelapan menai kerteng Bah Esron Marweiñ kum kurtong ubani khon yak election chen mukmat chiteng samoy syaki yang darbar thawan ge jala mekhlia na Mawryngkneng constituency hak wai perkaliang KHNAM kelapan pa bakan nang ikran nak bentah kecing penyang kertong na Mawryngkneng constituency habai ikran silat prai kubor uba adel bad nongrum presiden KHNAM ulang bau kurtong ke baka parti kelasai bani khon na Mawryngkneng udai bula suthu bahai ke nongrum ke parti namar kumalong mentah kecai beriu kasyong sencor bah Yau Bah Esron lawan mesenran dai kurim berkumcu rukpa hak jingiran lang rengkat berkinong ilam ka Central Executive Committee ka KHNAM. Aba perpawe ka daw bulu jedi ka KHNAM. Bah Esron laong bulu i ginong ilam jo ka KHNAM bakine bet halo kunong rem ka bakiyeng. Laong bakcai benri kurang kambon ginong ilam ki banlong gum ba adel bot uba yang scam nadu nukong hak kunong rem bandam aila di kimat i bakta i kecai benri. Ni sim ni ka kabu ni ka sengi ban pelat no pai ba kenduk tip kamtam ka Mawryngkneng constituency we candidate banyalek na ka KHNAM. Ka election commission of India kila rai bakan ka election ngiru na kalian ka KHNAM di mulai song ai selok bat i candidate beri kortong bat ina sutu bana sampang bai ka nongrim jo KHNAM mar gi kwa ba ki parlok ki ba sode ya ka ban long ki kortong na di ban long ki nong karsan jo ka KHNAM ki di ban sutu ningkong du ya ka nongrim namar gi sutu mata ko ngi pai kat habro kilian hakari baca benri bujungi kelanang senjor kelanang ham kapna mi kisi mi ki por sakindat banai ru ngi yo man rakhi ka san post na buje identity ru yo jeng jala dai ba bon kiliang ban te ki true development ngim padi i sha ni kari chungi ti nomar ta daw ni la parkhat sani ba hadien ba upai ba jong ka jia constituency 17 not constituency ula ibet inga ban long long mi khamat kumong la kular ban adon position dan ruling dan idon Marweiñ ni dan sipongut ru ngile la jong kamram tengah persang ni bo ribut kan utam lada ka khalai Mawryngkneng constituency ka ibet nam tai ni kertong bulai bulayau bula biang ka perkhat perdan bat uba la ngam aga grassroots ka jing tari kam ko jongi bar ha jo por ila penkhre ru la don ru ke penkhre na kam ta ka ajar pulai ti kalong ka benta ka ba ngi sulong pa kandai ka ngi sudai du pa kandai ka jingkerku le si ka ba lemba kanika election ka ban long menta interwa syaki Pak Nasional jongka khalai Mawryngkneng constituency bakin nomso sengai ye ke nomso sengai ke KHNAM le kham tam ngin so sengai ke ke banja na ka banta kalawai jongki long din barki pateng amang lai na ka por minum kwa shu ba ta ka sibut ke jongi batang si second kan sepulong tang kala lenti banjok election lagi da kwa kham tam bangin le na ka banta kalawai jongki long din barki pateng kung bakalong inang ya prengi jekra namar ba ngi haban bu ya ka thong na kalyang jongka KHNAM mo hadi melaya lenti mata lajan kharsan senam lalu bula form ya ka ti ni kwa bangin da jet bangin da wat sani bai ki kertong ki ban mi khmat nginum skwa ta bakin rung bakin mi no ti halo ta nong rim ti hangthei ru inang ya ke jekra ta bangin pat tip ke ka panong tingin sapin tip ke khampep sipi kawai ka banin kong kolong ma nadu ngatre ke mang salang nadu senam arjar ar te ngam supaya perkhat iru dengan poi syakane ka jingmut perkhat bang bangan nilai election are ke ga thong jonga nadu mansha kalong ngan sakri be ki mo ki pardo prasnam khamtam nam ta ban kentiu ke yo kot kentiu ke mang salang ten re hakini ki arsnam shwa haka jing trei kam ko jonga ki bun ma ki parlok jonga bedai ki ba kinong ai man sim kam ko banga ngatre tiki ong bali pim sim no igene ka kerdan ka ba mo kene kerdan ka ba khamaneng ama pila sakri ka ni post nam ya ka imlang salang bali pim sim igene ka we pa kerdan ka ba yele no ke election kanang ba pindi yo e ka bor pinang la pan sakri khamba su ya ka jai ben rio ti halor ta nong rem ngam sim la ong ho em ru reng apan sang nong rem bai ka ta bat hadien ka ta ha news nam arjar ar pho ting la sim no ka rai da jing slok hayeng sam jing slok mo ye me pa ye lok te bat ka tu ka ni parlok jong gi bejudan ha ka khalai Mawryngkneng constituency te makir ki ai men sem ki ong mang pla dei hi ban mi khmat namar ba ki kam jong pi menta kila mo kila bun ba kila tre te kermen makani ka jing ya jong pi khmat ha ka ni ka jing sim ya pi ka ni ka we pat ka kerdan kan long pat ka jingi nong ko ba khambon su ke mlang salang mdei tang mon su ong tang ba pitep pinang rip pinon kam digi be ki lenti pa te ta ka daw nga shimi lenti pat nta ba nga pe ya KHNAM ka don kanong rem ka baskem
Ngam ba kade ke parti kepada dan nong rembas ke amre ngape yu ta nong elam jong parti. Barit dalba di la pen isai kata kalenti ba menchwa ki ben. Ki ong barit Marweiñ le yu. Te balai pat menta pat ke kiu kerdan hado ni. Ladai lej barit sepok konstituensi sepok Mawryngkneng ngila lej la kanu posien ngila lej. Rekat sebang ngilej ni i kata ka jing ngau jong ki priu jing ngau e jong ki bangi don kam de bun pongut kum ki barit. Kum niu samlarang ba kum niu kupa jeng yang kesem badan jikit klik nam taji benriu kajai benriu ka angnut bangin don sibun kum kini kijai benriu teta kadau ngasa jiet ya ka KHNAM kan long kum kani ka mo kani ka lentia jonga kani election menta bangan yakon ka KHNAM ka nomor balai ka jing pen ilenti jong badet ka long ba udai sya benriu batip ubanang bad bonut namar ngalai ki kam ki ba mo ila pensyai assembly berok kiro inang kumno ban keren akan kom ban mo ban penyadai ki brio hang balai pat benut ngakan mau waktu kenti ba sacrifice la dia nam ta ka VAB imtip syu ila dia wat ban ong ba hayeng ro ila ong ba kat ka baja nang ta kalau we jong jai ben rio atau dan mo melih dum ta bala ban le gini dan mo ginong mikmat belanut ban syem ini ka rai ka jing em nyoki takata bonang i habangi syem ya kanu karai kanu parti ngilit pej hoto pila banai nga kanu ndai bo ang bahaduk kanu kata kanu rim jong parti ka klan bangan dalik rung hoto ko parti ki paj ba ki nong ho pijet ya kalenti ke badai bat ke badon ya kanu rim ka basisya te halor kini kanu rim takadang sejet ya ka KHNAM bangan ya le nakani lai Mawryngkneng konstituensi